Jaglenisano telo na Maše pronajdeno sinoća vo izgorena baraka vo Kočani, nego tamu go pronašle požarnikarite koji bile povikani da go izgasnat požarot vo jedna od limenite barake na ulicata Ohridska vo Kočani. Vo izgorenata baraka najčesto prestojuval Kočanec od Vančo Santov Vans, star 62 godini za koji se pretpostavuva deka je izgorenio od Maš. Sepak ovake mora da se utvrdi so DNK analiza zašto telo to bilo izgoreno do neprepoznatljivost. Rodninina Vančo prvi beja na mesto to na požarot, no po konkretni podatoci nema ni tutije. Забари ми кажа, керката ми кажа, така и така, на мајки кажа, другата керка ми се оданиле јави, и она ми кажа, и тоа, така си дојдох да видам, да се уверам. Ипак сме ни мршеди сме, и се крсме. Zasega se ušte je nejasno kako nastanal požarot zašto tamo nemalo nitu šporet nitu struja, pa pretpostavka je deka ognot od koji umrel Kočanec od go zapalil sam, verojatno obiduvajki se da se stopli. Poslednjite nekoliko godini od života od tojgi pominal glavnovo izgorenata baraka, v uslovi koji se graničele so humanitarna katastrofa. Uslovi nikakvi. Nima struje, nema ništa. Drugo što толку знам, толку sam dođao, 2-3 pati imam dođao povoće, nemam dovađeno. Uvidot za pričinite za požarot se ušte se utvrduvat. Od policijata najavija deka poveke detali za to kako nastanal požarot, no i za identitetot na počinatiot, ke dadat vo narednite denovi.